long live Bubakara welcome Bubakara welcome Bubakara na khamai khumai lam suo Saranjit Burmana khamai khumai lam suo Saranjit Burmana khamai khumai lam suo Bubakara na khamai khumai lam suo Bubakara welcome Bubakara welcome Dini mas ka tarang bhai man jab man ba Bubakara welcome Bubakara na khamai khumai lam suo Bubakara chini dini mas bhai ka tarang bhai man jab man khamai khumai lam suo Bubakara welcome Bubakara welcome Bubakara welcome Bubakara na khamai khumai lam suo Bubakara na khamai khumai lam suo Bubakara welcome lam suo Dini chini mas ka tarang bhai man jab man Bubakara welcome Bubakara welcome lam suo Dini chini mas ka tarang bhai man jab man Bubakara welcome Bubakara welcome Dini mas ka tarang bhai man jab phangani rasta ma tongya goi mas ka tarang bhai man Samanindra de Pranakama khumai lam suo Bubakara welcome Bubakara welcome Bubakara na khamai khumai lam suo और केस में दिखा मेरे पास सीआईडीसी बोलो के नहीं तो वो किंतु बीजेपी सरकार और जूस जीतेगा कि नहीं जीतेगा अब बुरा लोग सेकुलर लोग जीते तो 12 तारीख को जाके किसमें आपको वोट करना है पद्मपुर हाथचित लेकिन बीजेपी को रुपये देने वाला है ওই ভাবে সে অত্যাচার গুলি দিয়ে দুষ্ট পেশা গুলি যাতে সে সূত্র বিচার পায় আমার সাংমা বোন মা বোন করে উপজিলির আগে আমাদের সুযোগ আছে সুবর্ণ সুযোগ 12 তারিখে বিপুল ভোটে জয় করেছে अगर सिर्फ त्रिपुरा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 1 उंगली चाकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 2 उंगली मग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 3 उंगली रियांग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 4 उंगली लेकिन अगर सब तिपरासा बन के हानि गुस्सा बन के अपना बच्चा का भविष्य को सोच के अगर सब गरीब लोग एक संग लड़ेगा ना तो सैंक्राक बनता है एक मुट्ठी होता है एक जोता होता है हम लोग जीतेंगे बस यही रखो Belaino Hambai Patrutru Thank you I love you Tiprasa Ayuk Lotho Tiprasa